Sa ajikan mau ke history jong ka balang jongi hangni apum na krai ka bang gisio ban plino ya gane gi jeng kena ti ka bani kong e pen pau jeng su ublei bani pau jeng ai kublei ki shikri ki jong try na ki pastor ki evangelist ki bali bani don kat bani ha gane gi janmit ka bakrpang kum jo ro ke representatives na ka shilong ni circle jong ki rengba bari ka representative na ga shilong ni circle jong jeng kena beliau ini don kat bani ani kum jo nam da jo hilang baru ki parangen ai play pi baru aka katang jo dry but no penim jungi uji sukres nyai mu play bo play rakir ko ila jo ka kam ga jo hangni bar kala nang ya shapang kum balai asno mane bangiri ban pli ya gane ke ying mani hagar ka khat atrik jo banai january mentau snam ban menta ka singi ka no ka singi ka bangin pli pa se gi jinga sangkhana te ha ka shitrik jo banai jun nila don kecing ya kedua kebak kerpang hagani kebalang hangni deng kiparmait mar kebadon hagani berhaka wei na kecing pensngo bangili ban pensngo tersi kelong hatu kala biang ni em na kabenda jingi kum kebalang bangin don no kecing sen kena hangni tike babon hi kiparngai kibadon ki jong ki khun ki jong ki kala pen pau kecing long na kloi kecing ki lo kecing so kwa jong ki ban don no kecing sen kena hangni te hagani hi kesni ni yo abania bania menjur lang ya kani bangin plino ya kani kecing sengkena hoi balang pensu lala ban bu ya katarik rei ha kani hi kasi sitik na jon ngile yo ban menjur bangin don no kecing sengkena ha kani ka balang ti ha ka arba arba pat jo na jon no usnam hi ngile yo bani shonglang bat ngile yo bani terwai ki katu kani lani ban propose ki katu kani ki barbe ki badon hangni kiban nongkum kinong kitkam jong jing sangkhana abad nilayo ban jet yekine kinong kitkam hagane kesni ban nilayo ban propose pat ya katarik lalu nginyo ban le ya kata te ha jing manjur nang nilayo ban jet ya kene ka sni kane ka nretor jong rai julai arja absana ka porsi beji steng bangini ban pli jing sangkhana agabe kshagri jong try ki pastor kini menjadi dekat hoi nalori pastor in charge pastor W dekat nalori evangelist Richard Skim nisnu blay ba shukri jong try pastor biang pon BP pos ngapro nang Wayne menjadi dekat ini hangni bala loro pastor in charge kabalang jingi hai kisnem ki balai no nalori komesi kandu dia menjadi dekat ini hangni ko dan jong bilang baro di krem na pensilam bahagani ka atrik nilayo bania propose kini ki kerteng nilayo ban bo ko ekane katarik akane kesni nila invite tv kini ki parwet mo omni ki ni kinom hikmat lagi nega shlom isakal jinggerung ba bani ki kena tingas ko bani tu ani shabi pastor bp bos na ni ban shiming ni benta ngan puli kini ki kerteng harum bat kini ka tem kuma ongno mo ketika tem nak kikam juga di jaseng kena kan sedang nado kenika hundred trik juga bunai Julai hari ka balang jungi hani nusnem aksan hadu ka live trik juga bunai March arjar nyo din mengalih bantuan jinggur lalu kenika tem jungi no kikam aga circle ni ke district kan code kria ka live trik juga bunai March arjar nyo dikini kilong kino kikam ki bangin propose bar kini berokot kili yo me menjori ke bensin me kam ikat banganan kuli kini ki kateng singo baban ban ruhani banian ban phai ki kmat chupisha ki barungai kana bakan sadon ru jing shondur bat shikri jong trai sio hande ke jong tabanta Sherman na ni chairperson hagani ki jing sengkhana jong ka barang ko jong le me kale badasam ka badan hukum bakrai ilong ikong bana sindor soklang Secretary Idai Master Scam Borlang Warjri. Bagi treasurer di Komitmen Lang Surong. Di members hagani jing sekna kilong iba nangya syapang kurkalam iba wan shanbor soalam di undang ni bagi bahasa chess bemroy kamu bagi advisor macam ni jenis kena kilong bahkan marbanyam bagi pak mai kira kawan kini kilong kilong ikam
jong jing sen kena barang jong play me kale sam bodon ani apa makrai Siamo play hanya kita sini. Banyak juga play yang kita jualan kena kum wala nitip bak yoi bagi kena ni kidon dan nanti dia. Kalau ke crowd ke jingat bandon jaga jingat ke baskan bandle ya ke wat la ke berita usekaya uang waktunya ben ya ke berita tidak sebut ke bangina ke jindumi ke berita halu kata nama judang hi kanu ban sedang naga makra ka umat nanti lalu selong dan jika kami berikmat dekat nawan kisnam kipor kanang yar kanang hayat kanang jero kapalan lu kesrim yang ke umpaliu ke baik tan kewe tolong bakal menaksu lanu sisin baganami kumta ke kamble ni laga pia kemau kaki bakemau nado is sedang ikahami kelas lembah. Daketin sedang berrebah. Rekat nang wan kisnen belewi. Mentah kalong kum dia kum kalong mentah. Jeroy try. Kata day karukon jong kalong belewi man belewi. Bagi peknya kemarian hukum ta belewi utren nang bagi di belewi hakata karukon. Shwa begini akan duai penkentang di nokin kamba pli ya kene jefen kena hari por ngedan dan pule dia kata sam jong debit ke banyak ukra ke angkum ni ninam buri yakin lagi kon jongki habang ya to ya kapeten ben reu kaban sawan ya ki jiro yutra bat ka bor jamu bat ki kam bapla jamu ki bawla de na bawla puskan ya ka jin pla hau jaga bawla bo ya ka hukum ha Israel ki bawla hukum ya ki kpa jongi bakin pentep ya ki halaki kon bakata kapateng benreu ke bangsawan kan yoti yaki kita dikonken ki bandang ha ki panmi banyak tu yaki ha dikon jongki pa kenang bakin bo ya ke jingkerman how blay bapak kinom klep yaki kam ki jong blay Henry kin sumar yaki hukum jong kani yakin kran jong David hada daga sam jiruai la kren pa bakom ki kmegi pa ni de ban bo yaga norem ban yo ban kren ki kon ban ya to ki kapapula jong play ban ki ke baro ki bola le Lambo ya ka kum ka hukum ha Israel bakalong hukum yang di pengen mental bangila na kum ka dikon ki jomi om David hagasam arpo ka ka basal ko ni
jingkwa ka dono oblei u yoi ke jingkwa ka dono jome but pendek ya ke jingkwa jome baro ya ke jingkwa ka dono jom kepala hani kalau urlum nta but ya ke jingkwa jome baro nta kikna haga balang hani ki bamanta but ki bandaka ki bangsa wandu ublei pendek ya kata Utrang berku ini kikentin lengkap jom kene kapor kabangin wipli ya kene jinsen kena makro hane kapor ni pengkentang ni kinongkitkan ya di dalam pensyat hati joki de laki banglong kemi banglong pa ya di kon ki bamanta bat di kon ki bandan karo kunju ban belum ya kepala ni Balang kebetulan kebakaran kebanyakan syaitan. Tuh yang nambaro mendadak kehidupan. Ya kene kejimpli, ya kene kejisan nak hani. Bakro ya kebanyakan kentang dinongkitkan jom kejisan nak hani kebalang. Jom boleh berkata pada sam pom yakrai. Dan dua. Kejisan ini bagi jom yakrai dia berkemat jom ya kaban duai bat ban terku terpan ya gani kajian kena kaban yo ban plih hakani kesni bahkan yo ban sedang ye ki barit dak jingat tidak mak beraule bat memehi menyelam ban pendat ingin di perkat dungi bar ye duai ban ni penkentang ya gani kajian kena Hagan mereka reutrik jom ubnai Julai dan Arto Adusan. Kanda sa jingkan mau naga mentaka pateng ka bandang wan wat ki bandang karo kunju. Idwai ya diligi kun kikti jom ka balang hane kat pakia don mamemeti bankerku yaki kinhakin san haka jingai ke jom Bat ni dwai ro haga na pon na kunta kini ki nongkit kam ke bala yeng hak mat jom me bala kamaru palam jom ya ni gasni ni dwai ni pun kentang ya ki kerkui ki haga bakin trei ya kene kam kin shir ya ka daga donut baro kumu we breu ban pentelun ya kene kam haga ni ka balang hangi ya anu imene mta jonki ya kene diam jonki ya kene ke jingkot jomehi ya kene kamban tawa kita peng jonki lakin loy balsa sitom ya kam jomehani kenya thu ya ka bor maphala jome kenya thu ya ki jing le isne ki jome baro bat ya ki khom kiti in ai gati kai na ka por shakapor katung ka por bakin penbet Long malangku kerkui ki shilter ki trelang da ka joga musim hakanya eknya bedi mol ban pentelon da kam hane bakke ki musim ki bokodor mamehi men pen wan sha kan ka balang hane nin sio I ka burom de bakan kan shan hagale kat ki sinan jen dakwan ni penkentang ni pli gede jesan kena haga kerteng ni jong bleu pa bleu khol dan penkentang ni ginom jikam haga kerteng ni jong bleu pa bleu khol ban bleu musim khol long bala pekan ya kijing wai penkentang ni paro haga kerteng ni amen